Hoi anora, ko tahi rau a whā te kau miliona tāra te nui o te pūtea āwhina a te kāwanatanga ki ngā hapori Māori me ngā hapori Pasifika. Ka mate nei ki te noho whakamoho ao nā te kōwhiori. Mā ngā ratonga hauora me ngā iwi tēnei pūtea e toha toha. Kia tai te pūtea nei ki ngā whānau e tika ana kia āwhina tiatu. I kōrero a Roy Black ki tētahi whānau i te rānei, ki rongo ai tātou he pēhea nei te nui o tēnei āwhina kia rātou. He raurau iti tēnei no nā ratona Māori. Te whānau Waipareiri here, we've just left all your groceries and your hygiene pack outside. Ki te hāpai nā kehi ma te kōwhiore, pēra ia Daniel Vauga e noho taratahi ana. They turned up and left them at the door and then yelled over a speakerphone that they had left them at the door and we were just, gobsmacked. Ka rehe awhi ke atu mō nā toko ono o tēnei kaina. You immediately start worrying about things like kai, we can't leave the house, we're all pretty much locked in together. Aha kua he raurau iti kei te māharahara mena e tō muri ana te āwhina. We will run reviews after we get through this. So we're actually just obliged to be grateful for this and move on. Ki tāku e tirohia nei ki roto i ngā whika, ko atu i te kotahi rau mano ngā whānau Māori kua tono āwhina ki te kaupapa o whānau ora ki roto i ngā marama kua pahure ake nei. Ka whakapaua te pūtea ki te awhi i ngā ratona, ngā iwi Māori me ngā iwi mautere ki te hana a rātou ake rautaki. Kua ki mai etahi o ngā ratonga hauora, ratonga whānau ora, e hoa ka oti tā rātou kirimana hei te aperira hei te hune e tū mai nei. Engari, mā tēnei pūtea e hoa ka rahi ake te kirimana hei te otinga atu o te tau a ko atu. Ki roto o tāmaki ki te uru kei te pūmau te whānau o Daniel ki ngā ture ma te kōwhiori. We know that in order to protect our whānau that still hasn't been infected, we can't just accept the fact, oh, well, we're positive, we'll just let it go. We've just got to up the ante and keep vigilant. Ka te kaurā te roa i mua mai tōna wehena mai i tōna noho taratahi. Taro Black, te karere.